Elea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare. Tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare. Learning through play. Growth with joy. Chwa umurigarari chinsa nibere cheli tukeliga alia ichuma chitariki na 20 omotienyo kabere umwaka bw'ekirwe na 2025 eke ne kiunga ichuma chinsa ibere je ni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri tokubwatana na referensa kwambuka kurwa sensemeli ya kabere ya abimanyerelio undo mwachimuri na magana kwalerelia se ensemeiga ye kiunga chinsa ibere na mano kurwa se county ya Nyamira ase okungusano se amangana akurutira abakakurutiranwa gati y'abajumbe gati y'abajumbe be bunge yo be county ya Nyakurwa se county ya Nyamira igoro bwagachibwe university ya Nyamira nabo igo asemo iyo kwamerera serikali naro naganda kwiharigania gochia gutwara umosangero semetangerekano ekego cha Sorongorwa gusi yonanda mange umwanchu murigereri ne kionga chinsa bireli tukulia lero kabana intuko ikomare tu aligere na boko rangi sanduki yenye negi ya kire sekretari ya tindu kuleto nande karoto guchunguza kwa ukaribu etoko ranga kene keyo ya mata ya makoro chinsemo chia monga ime iye wodi ya kiamukama gutwara mwichano maga ya sanduki ye gatondo gotoka isiko lyabo university akarakitaka na wabina wukura Ogo chikoligere ya budget ese bunge tengi bako weka negative energy to it egati y'abajumbe kurwase county ya Nyamira kongusana na igoro yoko agachwa kwe university ya Nyamira onyo kutoka hapa kwao kuwa mpaka saa hii wangekuwa wameanza kujiandaa ili kuweza kwenda nyumbani mwaka ujao. Mheshimiwa Rais ambaye ni William Ruto wakati wake umefika. Kiama gya Jubilee ko igora ABC ase omochi obosongo na mwancho muligerali ekionga chinsa ibere ni goto gochaka kurwa chinsemo cha emonga ense amekadamna friends kurwa kiamukama chingaki amata ya mayanya kabwe koboka no mwichano monene maiga yokonyora omubere gose esanduki omubere ase ngayabo regendo gichani abanyakenyoro nabo igabagambi be chinsemecho zabanya kabako bagokigikeria kigima kole na magaga yaye nigo abanyanyimbo ba chas chinsemecho nabo igo abasabi namono umufada we chinsemecho zibakora masabo ase engayo ekinye bikwane bikwaba birase mutwe na ebikon umanyanga amangana ya na makong nandi na makong
inki umwana yabwate teni yangabwate kutacha kukuteba akanwe kake yene kwechana sana pole sana tusabera ringaneye ekera mwana mnaya agwale. Naomba tu mtuombee DCI wote, mkikuja mnaweza jaribu kusaidia hali mnaweza. Si hatuna uwezo saa kama hizo zimelala hapo chini, hakuna venye naweza anza kuzitoa hapo niweke. Zingine zinaingia mpya ndani ya hizo madawa. Sasa sijui siwezi enda kutoa hizo nyuki, ni kama asali naweza enda kupea watu hiyo asali iweze kuwa piwa. Mtusaidie tu sana. Kaki mutarenge gwanja onde bwensi kaki mokoya no nyamubwete teni yo muntu ekekara gineke bekene yakore bitiso biro binkorire ndorakara ngo twasabira asiri tari ya Yesu ekebeke gisiekerwe nande kagenda ase nyanja yo muriro kiikere kaki nande moche more kente kenke irana kenyoro ikakabe ekene gento kera tosetwe amahena tukurire koenda nyagitari tiganya saa konye kenyoreke nanda akebweni tigage konya nanda akebweni elineke bekene na mama omwana mocho na rongakera ko nagaka ndari ya yutumo ambiri ile magana vera ndene na chiri kita komi kana ikira namyo kanaika maumera hende salu kana vera tu arigiri na boko rangi sanduki yenye negi ya sekretari ya tindu kuleto nande karoto guchunguza kwa ukaribu etoko ranga kene keyo because ntu kyara ko baime na boko rane ishara yechingi chigo chokana noro ono to inform this yao kuru masimba na kutuganye tegere bune procedure ya serikali baigore na mwanjo mulige kurwase county ya Nyamira nigo egati yabose abajumbe omujumbe Kiribwe Sairo kurwa ase bunge ya Kitutu Masaba na baga Josh Nyamoko kurwa ase bunge ya North Mugirango banyakaba ko rutana mangana na monogoro yobwagachi we University ya Nyamira bakwana kuruchinsa sebara emirobeli yechi bunge chiabo nigo haba jumba buko sendi go moske Sairo na kabaga komochia okogendera kwe university yo asata mona nigo mirobili yo kogenda ngora kurende omojumbe we bunge ya North Mugirango moske Josh Nyamoko nyanya kwa kwenda kimuna gwikoma libu mwako yiga na begotoke university ya Kolire kwagachwa moli keito fatigadi Disemba na mange university akara kitakana wabina mukura ogo chkolire budget ese bunge teyi Oyo no mubunge ukitutu Masaba omuske Kiraifo Mbanengi Sairo kako kwanera igoro ya University ya Nyamira eyo egendrete kwagachwa kya Banyoru omubunge oyo igaboigo owisaransa ase committee HCMI ase bunge enene nigo atebire budget y'umwaka oyo University eyo tebekiri asomuroberio bogochya koroisiwa naigo amagacho ayo agendrete gokoreka ase chingaki echi kya Banyoru no kubangaina omunyamira. Again, took care of before a budget. Gekoroku budget policy statement BPS. Gekoro kike serikali ko tibangete ko chakoweke se budget yo mwako yogocha. Ali no ndese kamati ya elimu ngati kuligere list. Osendo le gose Nyamira University nebe krese BPS ichakowese budget. Nganyara nande no etirisiko emega neko nyakowe. Barigire bitongoro bikego ebira kitaba begitari bako bagaina na chikuranga motebe na serikali ya Kolire serikali teyo yo bulimo ande ile gwetanye Kubatakana ninganiye igoro ye University yo nigo omubunge North Mugirango moske Josh Nyamoko nigo atuguteirare amangana ya akoyane kyabuna University yo nebekire ase budget ye chiringi chetaneti chipirioni 3 na nigo amagacha yo arachigoika omwerio umwaka oyo utaraera naborokiwa abatangani bachake amasomo rimoriuka University ya Redress egie nyinge abantu babere bakobeka negative energy to it. A university is on, it's alive and kicking, and before the end of this year na batoko nyorana ya Kolire wale ambao wanasema ati hakuna budget, there is budget for it. We have 3.9 billion by September this year. The first 5 courses
chichi ansega alias university elinde toigolense me. University is a big industry. A university is a very big industry. Ensemo yendi ya siasa nigo omuske Clive Ombanagisairo arurekana komochia serikali enene ase ogosinywa goikirania amagenderero aho anene asorogongo rwa Gusii ingana bono airire chingaki echo na koburia omubusi buna nigo yaikire chingaki chinkia chokomobwatisia Dr. Fred Matiang'i ase ganga yaye yukuria ekerogo kyobora ibwense omubusi tumetosheka bono twachenji erangi yaito nembali echama Jubilee bwana ni mrocheko kale ajenji na ino mori ajenji na inje taramu tubwaterane tororenga na intu twakonjerege sakugeito ande twabikire umurayuru mwegenwa igorari akonyense yetake getekenene mumubeka sama sabo no bandorero ngani no bantumaite kusaba kabisa na inje kwanza berani kwa tena nande go egari go ngina mabe yana into to boro ke leso nina utakora tiegas kuna bogitu ya kabei bogitu utakora tiegas ya kwa tengara ki na ya muske ya kwa ki hingo reporter Gatembe Koroigasi County ya Nyamira Njefatigad Isemba na mwanchomo ligereria mujumbe we bunge ya North Mugirango muskicho ashinyamoko na ralitukulia rero nikanyaraka kubwatoka chipasari chisaini chishiringi milioni ya 50 no na isato ejo chigo chigokonya abarakigwa kurwase bunge yo asikogendereria amasoma abo muri kitofatiga Disemba na rero twarangalia roboti urwase njera yoboikirano omubunge bw'ebunge ya North Mugirango Moskecho ashinyamoko nigorit kuria rero arao muyiga wokubwatoka chichaki chechipasari cha masomo chebunge eyo asomwako yo echo chisaine chimilioni 50 na isato Ase a constituency eito tobwate basari ya 63 million eito wente ko abana baito bago soma secondary schools, day schools, boarding schools, about some colleges, among universities. One on the west, or apply for a bursary, or a form, or an apartment bursary. About Kambali and Nambali, what they will apply. Like it, they'll be the first ones. Going to Scargo, they want to apply that is the problem we've had. Gukwana ase skuru yoboroso ya Nyamauro egotoka ewodi ya Itibo nigo omubunge uyo arurekana gotagokigwa kubwatikana numubaro omokebwa borokigwabo basoire ase skuru ya secondary ya Nyamauro abo bagosomba ase grade ya 10 skuru chetu chigukwa ase ngencho yoboteneneri botari obuya. We cannot nende ndogotora sababu ende yonsi eskuru ne yegoro kunyamauro egwendo gutwara abana funsi abange sana no bono up to now mpaka nane kare president atebile na abana ba ende skuru abwate uniform osata kore atabwate una they have only attracted 11 grade 10 nonye nigo omubunge uyo nigo arireira yogochia kwerwa na gochisira eskuru ya Nyamauro neria ya Nyasio wetirase ogocha wakanira aborki wabonzi abo baraje gosoa ase skuru echiga ibere efisi emyaka ibere. So eskuru ya Nyamauro we are leaving 1 million Kenya shillings. Hapa tutatoa hiyo 1 million na huko Nyasi Torunaro 1 million elinde abana balibako ba registered ororo bagende babe registered tutalipa fees twagane fees umwako no mwakonde elinda banetu bakole basoma. So the first 200 kids I'll pay fees once Monday mpaka bakole school. Aina maozi namo elinde na itora amu school gurukondani ega asi
amona bantu bali bakora egasi tambuta choti nemoko na baitaine komisa tambuta choti nemoko na baitaine Kingo reporter Getembe koroigase skuru yoboroso ya Nyamauro eyegotuka imeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira Jefatigad Gisemba na umwanchu mulike tutigalete hase county ya Nyamira na monokurase bunge tutu masaba nigo mujumbe we bunge yomoske Kiraifumbane Kisairo anyara kabaga kora mu rubulyo kwigurwa kwebira asibire ase skuru iyo boroso ya Eronge iyo gotoka imeye wodi yerigoma nigo bo iganyara kabaga gosegeta baroki gwabo kokoromukia ase amasomo abo yo kolinda anene mono ebirasi ebyo byanyara kaba abikwigurwa litukolya lero karna irane tobisi abona tebetenga abantu beronge sengincho n'abasani bana banene elazima mbakorere egendo ekoroka management njambole tinga njali ndiko nyarekana nkole mbaye usini inyombe yaro ku parking nkole parking ye lakini karena chete se vitabu vya CDF na CDF kwa kolegasi nganyora ngagari ese Nairobi ese boat eli kirenge ere complete igo interateyo e boat na ale kwa progress chwareki so ega igo kamwa bara useli birasi ebinya as a new project eyebona na yare se vitabu ekorokana it is complete era complete ko story complete asi eteri kom ega se no isaransanse obanda akogamba ne community kwa manyakeri baganiti mwata school primaries 134 ese kusimo tu betayo komike secondary 64 we go in total 198 primary and secondary. Recommended tibe terasa mabokane 199. Yona inumuru cha kabisa kalingi konyora. Igombuata maboko zaidi ya 200. Alambu ile boche sinde. Eseri goma wodo. Segani goma wodo. Tini ko some chabu getutu kana some chabu getutu ndoko. Ese miake na tokero ichase county ya Kisio mwanjumo ligerali nigo omulikyo manne bwekiama gya chupiri moske Richard o Moitarel Olekenta na kakura irombe yabara yibekiamekyo aso kugura kwe abisi kiamekyo ime county ya Kisii mwigoyo nigo kolekana gose onyara kaba goko bwateswa nomo konyi oye na boigo abarondi bebirogo ao wetrase kiamekyo bako segetua amo no munyakero go manne bwekiamekyo moske Vincent Kemosi kito Daniel Ntiri na mange Chingaki amoberera agesiasa agendrete gukina bosio bobochore bonene boli bosio kiama ya Jubilee nigona kerokya kirasi chimbero kubeke meli hasi chinsemo na sabu watani ao aseli tuko liarero mo secretary general wekiamekyo moske Olekenta Richard Moitalel no mokonyo ye Zakari Kinuthia bara ukigorwa kwebisiga hasi county ya Kisii nechinga kicho tebambale no gosemeria kububui haso bochori bole bosio Majani sio mtu wa kutesea ama kusema aende nyuma ya mtu mwingine. Tulisema pia kama Jubilee na chama zingine ambazo wako na sisi tutafanya siasa ya heshima sio ya matusi. Uko na chinga kicho nigabara ya baiga bagendera kuboria amaskani asumuroneria wekiamekyo asekerwo kyobora ewense Dr. Fred Matiang'i na bagendera kurwachi sababu bagenderetia so abisi. Sisi tunataka kutoa onyo kutoka hapa kwao kuwa mpaka saa hii wangekuwa wameanza kujiandaa ili kuweza kwenda nyumbani mwaka ujao. Mheshimiwa Rais ambaye ni William Ruto wakati wake umefika. Uongo mingi ambaye amepeana, ahadi mingi za bure ambazo amepeana. Sisi tunamwambia aende nyumbani, tutamsindikisha mpaka asubuhi sana ikifika saa 4 amefika nyumbani. Tafadhali mtokee muulize vitu. Chama ya Jubilee ni chama ya wamama na vijana mpaka wababa wote ndani. Wakati tutapata nafasi, wakati kiongozi wetu
Bwana Matiang'i ambaye atatutembelea hapa Kisii na viongozi wote. Tunaomba kwamba muweze kutokeza kwa wingi, na pia tumesema wale ambao hawana anything to do kwa hiyo party yetu, na hiyo siku ambao wanakuja wakati wa kutembelewa na wageni, wasikuje kwa sababu sisi si watu wa vita, si ndio? Sisi si watu wa vita. Kwa hiyo vijana wetu, vile tumesema, mshike kura. Kiongozi wetu anapendwa kila mahali, na sisi hapa kwetu lazima tuwe na uwezo wa kusema kwamba yeye ndio kiongozi wetu. Asense mwende aburwaniriri ao nigo bakwanira gosemeri kwabo bagendera kurwese geto hasa basae na kumwarigania umusike Dr. Fred Matiang'i asa rugongo rwa Gusii hasi taro yaye ya mapema ikiegocha umurango go swa Gusii no yemo Fred Ukengo Matiang'i njerendete iyo aba bande bakonya gocha kurwa njere yunto ye mayeti bagotanga kemoni inge manyeti gose chingeni echine chia marogo bachiarenge ntubone nga twanyorire Matiang'i ntodaite kumanyanga 2032 nekare ntomaite 2027 Matiang'i for president. I think so far asekera ni kama Matiang'i Gusii kero kimbi yakere kwa sababu naona norochi naona SH by election chia better as time Matiang'i okoleta ki oirete chikulecho ase ebiro byo bwa MC na bonega ntuntwe aliga nitumuna Gusii kwa sababu naona no matenga Matiang'i na rosa kromo Gusii na nento goitera gwegatomo Gusii tuchukura Jones P intuna barai ogotara kwa Matiang'i mono egento tutegete gositoko baboria tutegete moya sokie morejeste una bakchukura bali bonse mubwate bipande vijana mutarabwata chukura mubwate chukura so bonge elinde egekabu kya Gusii ye chukura kenyare goichora yetunali kubulia abantu bamintu ngalinga ki inyumba ekwaga china abantu abamo igabantu bamintu mwinsi omugoko manno linga tubwate sie party ya Jubilee na omwelio yeno mu Gusii na into exaiga itebe togambe na bwone bisa kubinde igatoche asobonga abantu banyeti ko tumubwate sie na endo muntu mochi gachora Jubilee mochoro muntu gwebikorwa muligerie omuntu gwebikorwa ulio chokolegasi na Matiang'i kirendo kabe buya igoralia onyole twabere buya na saiga naro onyole twabere buya nkuribateriga taseni kya gatembe kurega se county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Ontiri Mancho muligeria roboti urugoro yoko gwigorwa wechia bisi chekia magia Jubilee se county ya Kisii na ruo rogotoira somotimo komo kaigoto kirantnya gotokendera na ekiunga Ijumaa chinsebere na mangena kwariganania na boigo asense meli ya kabiro manjo muligeria ase engambo nigotoko chikonyaga batoko sanga ya masemo na musike Biuta Umanga uyo kabire omoraibu abange ase ebunge ye county ya Nyamira na boigo Sam Miyenda uyole umuliki wa mangana age siasa ase gataseni kia gatembe igoto skocha. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogokwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangam na photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721 217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyuru kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie vinde vige bono Getempe Television Network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale no bamanyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Chopombolio mwanone kirijane Sese Waitito, mmeshika hizo zote sawa? Hapa ni nyumbani lakini nimeolewa Moranga. Citizens of the future. Citizens of the future are you sitting before me. I was also a student like you, but now I've moved into the next era where I am providing solutions for others. I want one of you. Today I spent a lot of time with Mercy. Mercy, please stand up. Martha, you're going to be the ambassador of the citizen of the future. I don't know what you will be, but you must believe
like everyone here, I want you to be the example because I sat with you. If I had the opportunity, I'd have sat with a lot more of you. But Martha told me that she wants to be bigger and better. Esukuru eyo ya Birongo nigo yanyora chikompita emerongo 39 projector ebirogo amone chimesa emerongo 4 na ebere amona ebintu binde ebinke. That we have given you 39 computers. It means that we have given you a printer that copies and scans. It means that we have given you modernized your learning with a projector where you can see everything on the screen. It means that you have been equipped with 42 chairs, 42 desks. Please use this to the best of your advantage. Madam Esther abagambi amona barayi bande nigo barwa okubolya goche ase abarokigwa amone abanyakenya robuna banyale kuchirenda chimashini echo elyo chinyale gokonya egesaku gyonsi. Naende nebesegetene nasengencho yokinie skurwe ona batatu kubolya abayoli baito skali batuligeretie ntabana ase skurwe ite ya Birongo ino banyako bakwegera naende kobwa mono na batatu batane community ona liba ibonto ko yari bagali nene asengencho gosire skurwe na kobwa mono monsinya koma gosemia abana baino asengencho yokina rero amatuko aya bangana achire digital. Mimi hapo nataka tu nione community wanafanya biashara yao mzuri, watoto wanaenda shule na tunashirikiana kwa karibu sana na ofisi ya chief, assistant chief yetu kuhakikisha every sector, iwe hii education, iwe yetu ya security, kuhakikisha community tunashirikiana kutoa ile mbegu mbaya yote. Ukijaribu tu eti unakuja kuiba hauna bahati, hata ule unauzia pia hana bahati. Kwa hivyo ninataka niseme nini? Hii kitu imeletwa hapa ni yetu sisi wote kama familia, kama jamii na area yote ya Nyaribari Church. The assistant chief said no one should steal anything, so we want you to know the value of what we're putting here. Kingo reporter Gatembe, Jewai Cliff Tyson, Manyara. Na mwanchomo ligereri kubatikana no moroboli wa CP oyo genderete ko se oyo chaka ange emyaka 10 nigabaruki babange bagendere korokia ebyegwa ni taranta chiabo na se eskuru nyatieko nigo omworaki wa oyomo aesokirie na korosi machine iyo kurabia abonyansi muno mulikito diponi asanya agotomanye. Asomurubelio bwa serikali kogendera gosegeta abarokigwa gokoromokia ase ogosomera chikosi cha maoko gose obubundia nabo igo gutumika ebyego babwate ao asokweri kemeremo etara yeye maseyemo goikase eskuru ya secondary ya Nyatieko iyo gotoka ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii abarokigwa babire besokirie na korosia robot yokona cha obonyansi. Naitwa Naboth Melkizedek Nyandieka. Mimi ni mwanafunzi wa Nyatieko katika kidato cha form 4. Vile mnavyoona kwa sahi hapa, hii ni roboti yangu nimekuwa nikitengeneza kwa miezi 2 iliyopita during December holiday, na ndio hii hapa kwa sasa. Vile mnavyoona hii roboti yangu inatumia miale ya jua. Hii roboti yangu ina uwezo wa kukata nyasi for 2 hours. Kwa majina ni Eugene Nimrod katika shule hii ya Nyatieko Senior School. Tuna avoid pollution of the environment kwa sababu hizi chuma tumetumia tumetoka scrap. Gusangana mworokia bwe skuru ywe asomuremo office nigo bonesokire na kogokera omurobulyo yo asatebire negetambukero ekiyakurwa sabarokiwa baiga unenjira yamo yo kwirwanirira. I'm Alice Wekesa, a teacher of physics in the mighty Nyatieko Secondary School. I'm very proud of the young inventors. They came up with the idea. They told me the idea and we started working on it. Nanyinebo abarokigwa abo babere gokwana eyemaseyemo negetaseni kyagatembe nigo batebire nga asama tukale bosyo kirenga kyabekenene no kwegerera ekiego ekyo. Hii ilinikujia wakati niliona watu wanasumbuka na panga kukata nyasi, so nikaamua mimi mwenyewe nitengeneze hii machine kwa sababu hizi zingine za petroli huwa zinatoa
gases ambazo zina pollute the atmosphere, ambazo zinaweza leta magonjwa ya kifua. Ya lawnmower watu huwa wanapush wakifyeka nyasi, lakini hii inatumia remote control. Mkitupea support itakuwa sasa wireless remote controller, na pia mkitupea support tutaweza tengeneza vitu zingine kama drones, vitu kama hizo. Sasa hizi ninataka support ya kununua hizo materials ndio ni enlarge hii machine ikue into large scale. Pia nilimsaidia ili aweze kuchamanisha hii kitu, nikamchorea diagram vile itakuwa kama architect. Gutigana nayo ensemo yende umwarimu munene bwe skuru eyo asirita James Omwenga nigo boigo aorokia omogokoye asate birenga negetambukiro ekiya kegima kurwa saboroki wa baiga. Omwenga James, a senior principal Nyatieko Mixed Secondary School. Now the such schools are called senior schools, so it is Nyatieko Senior School, which we have nicknamed the Mighty Nyatieko. I want to say that we have, as a school, assisted the young man who was the original brainchild of the idea. This is a very, very brand new idea from his mind. PPC, it is competence-based, skill-based, where one of the areas that are really encouraged is creativity. And that's what he has done. Gutigana nayo boigo abaibori nigo baboriwe ebiyewa abana babo babwate kubikora koba ebiyengencho asokubasira na boigo koenekia nga ngoikirane bare amagenio babwate. We also reminded him that this idea should not die here in school, but it should go all the way to the contests, joint contests, attracting all the schools in the country. Encourage them and to also be there for them, to give them moral support. Kuripoteria egetaseni kia ukiagetembe kuregase skuru ya sekondari ya Nyatieko egotoke bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ili anayenkuru kwa Dipon Asanya. Na mwanjomo ligere ligo ikarabuna toko na sameiga yekionga chinsa ibere kulenda segeka kiregeke kere mutwe nigo toko chiko ikaransa na era samiyenda na boga Peter Omanga mweske Peter Omanga uyu kabere umuraibu abange ase bunge ya county ya Nyamira tinaga batoko ligere lya mono etaro yobo mubukwamereria serikali ya Sorogongo rwagusi gototko chiale nje nigongoro kwa Haroni Ototo Nyangiri kurasanza bimanyererio niga kwa Fenesa Nyawoke. Ebuna bono sikara tumogaba no itero temie Korwasa eto bisia Kene kia magano temie Ebuna bono chibara cheito Omogaba no itoni gagasaine Kosomi abana chisukuru Omogaba na narwe paseri Anyagetari o temie Era mariogo tariko